Pozdrav dragi prijatelji, kolege lončari. Danas ćemo raditi malo za promjenu sa šamotiranom glinom. Učili smo na našim tečajevima da je šamotirana glina ona glina u kojoj se dodaje naravno šamot i određeni sastojci da bi postala vatrostalna. Omjeri šamota ovisno o tome se stavljaju koliko izlažemo visokoj temperaturi našu posudu koju ćemo koristiti za upotrebu. Mi ćemo ovdje raditi danas sa petrinjskom glinom i pomiješali smo unutra 30% šamota koji je poprilično krupan i evo ja bih htio da u ovom izazovu, u ovom zadatku probate raditi sa šamotiranom glinom, da osjetite kako je to grubo pod prstima, a onda kasnije, tko zna, možda jednog dana budemo radili na lončarskom kolu. Danas ćemo raditi jednu posudu u kojoj se može pripremati lazanje, zapečeni grah ili bilo šta tako da služi uporabnosti. Ovdje možete vidjeti naše posude koje su pekači i koji su također rađeni od šamotirane gline i zato su uporabni da se mogu koristiti u električne pećnice. Evo, možete pogledati dolje, znači ovdje kako izgleda šamotirana glina. Vrlo dobro ćemo to zaključiti kada ovako recimo presjećemo sa strunom našom. Vidite ovdje sitne, a ima ih jako krupnih komadića šamota. Šamot nije ništa drugo nego li pečena glina koja je mljevena u sitnu prašinu. Mi ćemo raditi tehnikom onih crvića, najjednostavnijom koju ste radili na tečajevima i zato je znači najvažnije prvo napraviti jednu podlogu koja će nam služiti kao dno posude. Vidite ovako. Dobro utisnuti i zalijepiti ove sve dijelove i vi ćete svi za nekoliko dana moći preuzeti vašu šamotiranu glinu u našem ateljeu i tamo ćete imati dovoljno gline da možete recimo napraviti 4 ovakve posudice kako ću vam ja danas pokazati. Ja ću koristiti ovakav alat, zato sam na njega navikao, ali vi možete koristiti bilo šta slično ovome, bitno je samo da ima špic, nešto što nađete kod kuće, nekakvu špahtljicu staru, bilo kakvu, samo da ima ovako pravne kuteve, da vam je lakše raditi. Evo, znači napravit ćemo ovo dno, izravnat ćemo ga naravno, vidite kako je to grubi šamot, ali on takav mora biti, malo ćemo je napraviti da bude šira, tako, i onda ćemo znači na to lijepiti ovakve trakice. Bilo bi dobro da ova glina bude malo mekša, znači glinu je važno držati u vrećici najlonskoj ako s njom ne radite, inače ako vam se previše osuši, a hoće s obzirom da ima jako puno šamota unutra, ta glina se i puno brže suši, morate dobro paziti da je dobro zamotana u vrećicu. Evo znači ovako napravimo našu podlogu i kao što smo radili na onim našim tečajevima, lijepo radimo ovakve ove rubove i lijepimo ovog crvića, kao što sam ja uvijek govorio, šivamo ga za donju podlogu. I tako znači idemo u krug prema gore dok ne dobijemo neku visinu. Recimo, dobro si izmjerite ako volite pripremati lazanje, da vaša posudica bude one veličine kakve su vam one kore od lazanji, zato jer onda ih ne morate trgati i one lijepo sjede. Ona može biti ovako manja, može biti duža, sve ovisno o tome koju vrstu onih kora koristite. Mi ćemo danas napraviti jednu posudu za zapečeni grah, koja je kod mene u obitelji se često priprema. Ja se sada evo malo žurim pa je ovo nepravilno, ali uglavnom važno je svaki ovaj crvić, kao što ste i radili uvijek, zalijepiti za onaj prethodni i to se sve dobro zagladi. Onda zatim kad dobijemo visinu, odrežemo ovaj rub okolo i opet znači na taj način prihvaćamo donji rub zida za gornji i ovako gladimo okolo naokolo dok ne dobijemo sve tanji stjenku naše posudice. Ukratko to bi bilo to, znači nastavljamo dalje ovako malo po malo graditi i iznutra šivati i onda ćemo početi koristiti vodu i kad budemo imali gotove sve ove rubove, sa vodom dobro zagladiti cijelu posudu, zato jer kad ju glaziramo, da imate jednu uporabnu posudu, znači ovo mora biti sve dobro zaglađeno, ne smijete previše ići sa spužvicom jer onda ćete izbrisati glinu, a ostaće vam šamot na vrhu
i onda taj šamot poslije bude grebao se sa vilicom. To baš onda nije ugodno kad naleti onako u usta komadić šamota, zato je dobro sad posvetiti pažnju da se što bolje to odradi. Evo ovdje sam ja već sada poprilično uznapredovao i skroz, tako reći, zagladio, napravio posudu. Znači, opet ponavljam, kao što sam rekao malo prije, kada dobijete ovakvu visinu, ovo sve, naravno da ćete onda to prerezati sa strunom ili s nekakvom žicom tankom i dobit ćete recimo ovu jednu posudu koju poslije kada ju osušimo moramo ju što bolje ovako opet zagladiti s vanjske i s unutarnje strane i staviti ju na sušenje. Ovakvi predmeti se moraju sušiti nekakvih 5-6 dana. Obavezno ni slučajno se ne smije stavljati na radijator, negdje na jako toplo, nego se mora postepeno i polako sušiti. I još jednom napominjem, važno je što bolje ovo zagladiti, znači doslovno prođete sa spužvicom, navlažite i onda najlakše sa mokrom rukom ovako proći nekoliko puta, tako da se ovi kamenčići koji su krenuli van, ne kamenčići nego šamot, utisne što bolje unutra, dobite ovakvu glatkoću. Kad to dobijete, kad osušite, donijet ćete u vaš omiljeni atelje, otvoreni atelje, tamo ćemo mi to ispeći, izglazirati i onda vam vratiti nazad, a vi ćete imati svoje uporabne posude i ako se potrudite čak i cijeli set i u njima ćete moći pripremati recimo svoju omiljenu hranu. Evo, ovdje možete vidjeti naš proizvod koji smo napravili prije nekoliko dana. Ovdje možete i vidjeti proizvod moje gospođe koja je u tome pripremila ukusan gravče na tavče. Šta da vam kažem, na ovoj posudici možda je bilo zgodno još staviti nekakve ručkice da se lakše barata, barem sam ja takvu primjedbu dobio što se tiče pećnice, ali jako dobra stvar je što u njoj možete pripremiti jako puno hrane. U ovu stane poprilično skoro i za 2 osobe, zato slobodno napravite manju posudicu. Evo, ništa, napravit ćemo ovako kako to rade neki slavni kuhari i jednostavno reći dobar tek. Vruća i jako fino.